Harlongbi Belongbi College along 14 Presses Meet ke pamanpon. Pai Nipai Thongke Pani Lakhain ko Retrom Duar Baguri MSC Constituency Angkang Daithor Hanboka Harlongbi Belongbi College along 14 Presses Meet ke pamanpon. Bangso Presses Meet Harlongbi Belongbi College Principal Junali Ronghang Pipensi Mai Chapatir Pipon. Mai along Alohia Man Pen Kachetongdun Local MSC Mate KAC in Church Education EM Richard Togbi Daithor Town Chairman Jacob Togbi Daithor High School Principal Nirmal Sekia, Kekangadong English High School Principal Admin Langne, Lapen Rongdongha Don Bosco High School Principal Tobias Barwatung Chitongdun. Lapen locally and Richard Tokbi Mailong Jumesen Alam Thanpon. Lapen College Gate Sitamia Timisi Pipon Po, Lapen Power Block Atower Sitami Pipon Jipta Peranke Tingno Ninjepon. Lapen Lapu Harongbi Belongbi College Principal Junali Ronghang Pipen, locally and Richard Tokbi Pen, Nankichak Ponapot Kachuru Lapen, Nintang Sampik and Luputa Peranke Tingno Ninjedun. They hurry pen a more PK News. Their aim in life is to become a doctor. So these things should not be happen. You should know about your career. Hope you know everyone. Hello, Persis. Hope you understand. So that's why you are coming from different part of places from like among of the Diwar Baguri constituency also. Some of them are coming from Nilip constituency. Some are from Dolomara Park, some are from far away from distance of more than full of human resource development. A big responsibility is in my hand. And therefore, awareness education have been started and our chief have been already kicked off. Education campaign is going on round the corner of Karbi and West Karbi to fulfill a mission 25 so that Karbi also will come a position as the Karbi district in the state of Assam, within the state of Assam. During the last HSLC result, is not in a good position. Many college, school, high school have been given a show-cause notice to close down, but that is not an option for us. I'm trying my level best for improvement to bring it out. I want to start the education campaign, education quality, to bring it out from my constituency. I request the parents and guardian of the student of this college, please send your children, your children to college. Every day. Yes, every day. But not to bunk the class. Most of the students used to bunk the class. And during the time of exam only they appeared. So that's why we get with low percentage. So as being a chairman of this college, as the president of this college, I'm having a big responsibility along with the principal and the staff. Otherwise, we cannot be able to bring success or great joy to bring out in this college. I hereby request the invited guests also will bring out some great message to you all. I'm having a busy schedule again to council at the food. I've got another meeting also. College along crepe liang ding freshers social meet padopon lo apen nili fandak chief guest hisab EM education hisab sinang lo po office min nili ke daka governing body a president asidak a college along tum pangrum pet pen first year la pen TDC first semester on total 173 student do lapen tebok tirai student penang an dolo lapen latum afan pini
isi freshers meet ahut ahirjumi ke hang pidun ke claim pidun la dakat do kobe ke porhi ke mission thekji afan ke wangjiar ni do anang bong sami so puthaksi Tapi cara get heklong lo get tegari petong rai lah basuk putar kali ini pila harlong bi bolong bi college get aki milong po la pen non interlocking hala the gate pen the harlong bi bolong bi college an already survey korelo the interlocking at war non September first week ang bong penching pon po tapi lah madam ada siapa pula building ka mukha penangana building hai ki claim ponji fan ne bori po athin in non bang ne education in church em hesapen sami aningkan bang ason sab ding pon po so that permission thek je fan ge claim pon thek je fan bang ne bori I abang gadak harlong bi college long social freshers meet seta bi ponlo chuning li si seta me la covid-19 na cases bang doko omasin li tum paman pon thek that lo seta me pining bang ke freshers meet ingdeng krepli angdeng sendil tum paman pon bomlo la si TDC first semester along 54 student do la pen HS first year along 122 student bang dolo la sila tumpan se freshers program bang ke pini deng pon lo la pela tuar la pela get mukha pen education em kai Richard tok dina ci chapon alin ning ko anarong oh la solam bang ke neng arong par piklo athe ke dam tang pinang na ningkan setane lian ningkan wang ta action plan long seta jogdun bomlo seta me la puson mane scheme avedet ta hypo la si pineng bang ke la PWD route pendak college arlo anke service seta me wangat lo la penon kilongji abang ke angring doat lo la sila approach route bang ke long po la pen gate seta menon kiban pinak pro pasinon bang kimisin ang pipo pusi sar seta me chichak pen survey bang kuriat lo Usuka Asong Pen School Kahomri Padopon Difu Usuka Asong Peni Phai Thongke Pani SSA Hauraghat Education Block Angkang School Kahomri Padopon Kechengsi Senapati Tularam Hasumsa ME School along Humri Damsi Hadak Headmaster Apan Chetong Tekang Lokachali Osomar Banket Honvet Pusi Headmaster Pen Nang Thandun Kaching Thur Apan Nangkile Atangka Doanta Kecho Kapalang no Angthek Kahomri Ahut Thek Ponlong Lasopi Hauraghat HS School along Humri Damlo Than Bangatum Lo Than Pameme Pusi Hadak Osomaratum Nang Thandun Ankipi Ahoka Vialamta Klangpon Sonsi Pup Gojalipar LP School Lapen Hauraghat Town Girls High School Alongta Usuka Asong Pen Kahomri Padopon Pusi Usuka Asong Jintu Hazarika Pen Birtanang Pale Regionaler Underot যিমানখিনি শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাক আছে আজি আমি স্বাধীন ভিজিট কৰিছিলোঁ স্বাধীন ভিজিট কৰাৰ পিছত আমি বিভিন্ন এম ই স্কুল এল পি স্কুল বা হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ভিতৰত আমি যোনবিলাক দেখিলোঁ যে শিক্ষক অভাৱ বা যেনে ধৰণৰ যোনবিলাক চৰকাৰৰ যোনবিলাক পইচা তেওঁলোকৰ যোনবিলাক যেনে ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ এইবিলাক আমি দেখিবলৈ লক্ষ্য পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি সেইটোৱে ক'ম যে তেওঁলোকে এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব সহকাৰে তদন্ত কৰিব লাগে আৰু লগত আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে হাওৰাঘাটৰ এই অঞ্চলত বিভিন্ন একাংশ স্কুলত এতিয়াও টিচাৰ নাই সেই টিচাৰটোৰ ওপৰত অতি সোনকালে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে অট'নমাছ কাউন্সিলে বিভাগীয় ইএমএ অতি সোনকালে এইটোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বিভাগীয় অথৰিটি IS অফিচাৰে এইটোৰ ওপৰত অতি সোনকালে গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি আমি এই হগমান মাইণ্ডৰ থ্ৰুদি আপোনালোকৰ থ্ৰুদি আমি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি দাবী জনাওঁ আৰু অতি সোনকালে যদি এইটোৰ ওপৰত যদি ব্যৱস্থা নহয় তেতিয়াহ'লে মানৱ সম্পদ গঢ় তোলা যোনটো অনুষ্ঠান যোনটো বিভাগ আছে সেই বিভাগটো নহ'লে তেতিয়াহ'লে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ যোনটো আজি আমি যদি ক'বলৈ বিচাৰোঁ হাওৰাঘাট হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ যোনটো ছায়েন্স আৰ্টছ যোনটো বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যিহেতু ইয়াত আহে পঢ়িবলৈ তেওঁৰ যোনটো মাষ্টৰ নাই তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত এই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তেতিয়াহ'লে অধোগতিলৈ যাব বুলি আমি সন্দেহকাহে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ সেইটো কাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ অট'নমাছ কাউন্সিলে এইটোৰ ওপৰত অতি সোনকালে গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে অতি সোনকালে ইয়াত যোনসকল এতিয়া যোনটো ভেকেঞ্চি আছে অতি সোনকালে এইটোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ KSA Hamra Regional Committee pen adoi ahoya puthak West Karbi long disilong R6 jit pen chingki chethan pon lasong si West Karbi long pen kachi hoilok Meghalaya border adungarai ke do Karbi atum ning bibi thethi asong se dolo KSA maiphu Prasanto ingti chunbang babutok bi dun maiphu kiridhon phangchu rap chunbang rupsing ingti atum pen West Karbi long district Krishna Borwa ADC Sahidur Rehman adoya hoya puthak R6 jit pen chingki chethan pon Karbi long Thomas Council pen District Administrative Law and Order pan thanga birta nangka pachini ave pin pen ke Meghalaya pen adoya hoy nang survey long leposi KSA maiphu Prasanto ingti pen pherang ke thengno pangdak pon Meghalaya pen Karbi long arlo ke do achomang atum adoya hoya lam puthak
pen mainang ka chophake bidikang limpusi KSA tumpen jongpon adoi hoi puthak Karbi long Thomas Council CM Dr. Turam Rohang kopi porsi ajat alam ta wedar loputa KSA pen jongpon news report TK News Ladak kan niltum ka chini anang deng alam lun bang niltum gitu non an kelong ana report bang niltum pini alang li niltum dak district administrative deputy commissioner mem pen tame pin niltum chingki chingwai glo basela so ka chingki chingwai alam the bang la poilo ke damtang niltum ladak tuning heta niltum atumi apor niltum ladak border along ko ane arong ke do niltum meghaloi pen ahoy doi alama puthak administrative pen chenglok alada ka political atum nang thurpak pen nilitum ladak Karbi ang long tame nilitum ladak umla fer hawar cinthong hawar ahur nang pachudut tuning ka dolo lasi pining la puson thak si arlo lu pen alang litum non ke claim ke do ke nam aot adur ka chepalang nu chebhong ka charwa sai selang tum claim bom nilitum birta long lo lasi alang litum non meghaloi government pen mate meghaloi alada ka council atum non ke claim tuke alang litum alada letter issue sinon tarik isi lahai hui ahoy doi puthak kaching wai kaching sai je phan joy pen alang litum non ke claim asai deng lilo lasi nilitum Karbi ang long nang ke dudun meghaloi rong ke doan di masa rong ala comang rong khasia rong ke doan rong asara gambura tumhan alang litum letar si alang tum ron krai pai claim lilo lasi nilitum lahai hui birta long lok la ke damtang tuning pen laso ahur chudut pen apit mate laso phang tame aningkan tame laso problem nang do bom pen apit nilitum lahai hui ke chibhong char ulok ke nilitum chokche pusi ing samjin pen nilitum along le phelang kon se ke do ka be ma Karbi ang long arat ke thi ki ding ki bi ki thi sarpi sar puda chini laplo lasi lahai hui along le phelang nilitum chinghonduk kachirai phan nilitum kaike tame nilitum Karbi lo charlia song pen hamphang song do an nilitum e oke pran tame chipidut pen tame nilitum lahai hui along le phelang nilitum cherai komji lasi pini administrative ladak district headquarter DC long tame nilitum ke wang pen alang litum la tarik isi meeting nang ke doji pu puthak pini nilitum pen DC pen chingbai si la joy pen abang pu bangke nilitum kroi dunde la pen la son asai alang tum aphong chokle bom polotang de la bangke dak central government do state government do both side central government state government Meghalaya and Assam la pen nilitum ladak central government lasi alang litum celang pet pen tamela Meghalaya government aphan bang lapange ar sikjur pen selang litum ban insai ponangji lapen pini ladak nilitum kewang pen nilitum DC membang alang li lam klar isi mate lam thi sina paklar dundu alang